Alhamdulillah aku sudah nyampe di tempat rumahnya Samsam. Sekarang saatnya aku nemuin Samsam di apartemen. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya reaksinya Samsam gimana pertama kali ketemu aku. Nemo lam lam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat onlineku. Kembali lagi ya bersama aku Mbok Samsul Jason, TKW Hongkong dan anak majikan. Ini adalah video part 2, lanjutan video yang kemarin ya. Bagi yang penasaran dengan video part satunya, silahkan kalian lihat di beranda YouTube aku yang gambarnya seperti ini ya, biar tahu alur awal ceritanya. Alhamdulillah udah nyampe Hongkong sahabat onlineku. Om siapa? Aku ngasih tahu nih dulu ya. Mama, oi kalian toco hai Hongkong lah. Ini aku sudah nyampe di tempat rumahnya Samsam sahabat onlineku, apartemen. Ini tuh. Alhamdulillah aku emamnya udah kenyang sahabat onlineku. Sekarang saatnya aku nemuin Samsam di apartemen. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya reaksinya Samsam gimana pertama kali ketemu aku. Akhirnya aku kembali ke setelan awal lagi. Bareng Samsam lagi sahabat onlineku. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. You happy na baby? Tim cái lên chi tàu kìa. Em mua làm lắm.真係。你個手指咁樣。係啊。Taram, Cece may tìm mấy嘢lê. Đấy ha. Phải dùng duyên surprise. Taram. Hay à. Mày cho 2 tết hả? Cho 2 tết hả? Hả lý tông? Unboxing. Lấy không hơi xăm cho fan lại à? Mau làm kìa đôi xì. Em mới qua cho姐姐啊？有。咁啊，你一食我咧有啲邪。Trời à, em hổ gì tên mà đây hả? Sorry à. Wow, Miliga. Wow, 有嘢食。係啊。哇，tarang.你做喺呢度，做喺呢度。姐姐落啲。一定係公仔呢個。呢個。等陣先，姐姐落啲勾錢俾你。做咩？碌。俾你。碌。俾媽媽嘛。咩嚟㗎？粗茶壺。等陣先，佢又藍兩個。哇！等陣先。一個出到嚟啊！係啊，taram. Halo, tung sahur. Hello, Dũng Hiền. Tạ.要打你啊！打。係啊，到你啦！打。仲未有乜嘢咧？係啦，呢度嘅啦，點解你知道嘅？因為咧之前有俾我睇噶嘛。好細嘅。係啊。好得意啊！好得意啊，得唔得？點識㗎？哎呀！姐
姐姐幫你，什麼？是什麼？唔使啦，諗住先，呢啲好得。嗯，哈哈哈哈，tralala tralala。下嗰個啊，係啊，同呢個唔一樣嘅，真係㗎呢，個好舒服。真係㗎。呢隻咧唔舒服，多啲嘅。唔緊要啦，有啲唔同啊嘛，係咪？係啊，呢個。係咯。啦啦。Taram. Kamu hamil itu lem yuk. No. Sampai mama lah. Buah salak dong mai ini mangga. Haya. Mulu cece mau mai kida, mai li je lah. Li tip. Oh, bảo đầu cô à. Cô tí lô. Lý chế lô, có hương à? Lý chế. Hay à, ai à. Lô. Mày cho con mẹ à? Đừng có lấy về không mình đó. Ta tin vào mama. Cái gì? À, mama tuh. Có lại à, cho ta hả đi tàu. Mama giàu lại là. Mama ngasih. 姐姐，我而家到海南咯，我媽咪嗰度啊。哦，我而家到咗海南啊，媽咪嗰度。吓10號先翻嚟啊。Oh my god！ 阿姐姐，頭先你喺機場幾多點啊？我頭先喺機場搭2點1個字咯，2點1個字。我又唔知你喺邊度，我冇去玩你喎。我翻到海南咯。哎呦，媽媽，我都唔知啊，如果媽媽喺機場啊。Ya, ternyata nenek itu ke Cina, sahabat onlineku.點解媽媽去南島嘅？啊，點解媽媽去南島嘅？有咧，媽媽。媽媽做咩？係9月1號嗰時講咗。講咗乜嘢？你啲媽咪啊嘛，你嘛？姐姐，你翻到邊度啊？等唔到你翻嚟，我哋去買餸啦。Tadi Nyonya Bos, aku papasan kan sama Nyonya Bos sama Sam-Sam di. Mama有講啦。係啊。我11點，不要嘈，我11點半咯，到機場啊嘛，2點1個字先係。哦。Mama dong ping ko去 China。dong ping ko啊？Mama dong ping ko去 China。唔知啊，我都唔識佢噶。Ya, jadi aku nggak ketemu nenek dulu sahabat onlineku. Oke ya, tonton Sina.從我個細佬啊，去老人院嗰個咧細佬一齊翻嚟睇下媽咪咯。哦，好啦好啦，小心啲啊，媽媽。點解你後面咁靚嘅？你咁做嘈啊！你咁嘈啊，到時你撳到媽媽啊，你撳到tadi mama啊，係咪你要啊？katanya bau ini, bau apa semangka, apa sih semangka, salak, buah salak ya. Nenek pulang ke sini nanti busuk nggak ya? Taruh di kulkas dulu deh. 你好快啲！去邊啊？呢個快啲走啊！哇，仲要日啦！ OK， 好快啫，10號翻嚟啦，10號啊。姐姐，姐姐，我睇下知唔知咩嚟㗎？咩嚟㗎？邊個買俾你啊？
細咯。仔啊，去香港嗰個啊，係咪？有豆豆嘅。係啊，豆豆媽咪嗰個啊，係咪？係啊。Oh, oke lah, segini dulu. Segini dulu pertemuannya. Aku mohon maaf karena ada salah-salah kata aku. Aku Hanya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. ambil. Abi bayar buya. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Ya Allah, dia masih lancar ya bahasa Indonesianya. Lolos sampai yoga. Oh. Jadi hơi trung lòng xin hả mong? Tại sao xe lah? Ternyata sahabat onlineku, nenek itu dari pagi udah di bandara. Nah, penerbangannya nenek itu jam 11 lebih ya. Sedangkan aku jam 11 itu udah nyampe bandara Hong Kong, sahabat onlineku. Jadi, nenek itu di bandara dari pagi terus terbang ke China-nya itu jam 2 lebih. Nah, itu tuh pas aku juga udah di bandara, sahabat onlineku. Tapi aku nggak tahu kalau nenek tuh udah di bandara. Terus nenek juga nggak tahu kalau aku tuh di bandara gitu loh, udah nyampe bandara. Jadi kita sama-sama nggak tahu. Seandainya saja ya dari awal aku tahu nenek itu bakal ke China, aku pasti nyari nenek dong, ngabarin dari awal ke bandara itu. Tapi ya beginilah. Allah nggak ngizinin kita ketemu dulu. Jadi kita nggak ketemu, sahabat onlineku. Nenek ke China, aku pulang ke Hong Kong. Ya Allah, kayak gimana gitu ya, kita tuh udah sebulan lebih nggak ketemu, terus nyampe sini juga nggak ketemu. Aku kaget loh, pas nyampe rumah ngabarin nenek, terus nenek jawab chat aku, terus habis itu nenek ngomong katanya udah di Cina. Hah? Kenapa nenek nggak ngomong dari awal gitu ya kalau mau ke China? Terus kata nenek katanya nenek juga mendadak pergi ke China itu. Terus aku tanya ada apa gitu kan? Terus nenek belum jawab. Nggak ada sinyal di sana tuh, sinyalnya susah, sahabat onlineku. Jadi kita nggak saling ketemu. Sedih.